Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga arpo arterik mentau naitung arjar kat kendai keseng samlam maungap rengkat kejingi trailang bat ka office jong ka Mauplang Community Health Center kila penlong ya kejing yalang pait ba ban pensung tu pait ba halor kejing ma ya ka koj ka khia bat kejing sniu ko bami haga imlang salang ladaki khna bat ki samla ki ngop haga jing kerni ha ujing di pun buai ba shirkai tam haga pratai barutau de drugs. Ya kani kejing yalang la penlong ha maungap indoor stadium haga balai don kat langru UMLA kani kathain uba SK Sun Menteri kahima Mauplang uba di Karhunai ki bakrau batri jong kahima Mauplang ki rang ba snong na maungap dukan maungap mausmai maungap lomparing lat resign pedeng snong saulat light penter lomane great bat na snong light penter senrang kaban na kinong yalam niam ki balai don lang hagani kejing yalang ki kentup yo Reverend BCM Reverend Father Armajau, naga Marybone Counseling Center, ki principal kinohikai, bat ki khana school jong ka St. Paul's Higher Secondary School Marbisu, naga Sengkhasi Secondary School, naga Mauplang Proceeding Secondary School, naga Crossing College, Seng Samla Mauplang, ka Mauplang Labor Union, ka Ad Hoc Committee Sunjuk ki kintai maungap pelun, bat ki nongshong shnong jong ki shnong boper, naga ni kathan. Kibala ajing keren hakani ke lang ki kuntup yo ba one rap karpran ubalong u officer jong ka Mauplang CHC ka kong Melinda Marbanyang PHN Mauplang CHC officer in charge ka Maungap Police Station uba S Rapsang menteri kahima Mauplang uba di Karhunai urang ba snong ka light penter lomani uba orange urang ba snong ka Maungap Mausmai uba Munlengwa u General Secretary ka Mauplang Labor Union uba Rick Lengdo bat kiwei ka sarkar ini sarkar India lemba ini economic corridor dalam persiang mendevelop yang ini di kapur di bayan kap ini di bayan dan bat ini jelai jemi cetai lam ini kita itu yang Burma di Pakistan Myanmar bat ke Bangladesh Kumci bentang menggil yang kedua kuat jom kini jelas demi lembah penulis polisi. Mereka ini bagi sosial ini pada lembah ini penulis polisi. Kansa yang ini yang lebih jelas brok kepada seperti brok kayu yang sepai. But kita ada ke Golden Triangle. Kalau Golden Triangle kadang apa kapur atau wilayah ini macam Shillong ini betul yang Northern Myanmar, ke Laos dan Thailand. Kami Islam itu berapa supply seperti berapa ini. Maka 50% of drop seperti itu menentang nasional dari kejagaan the Golden Triangle. Opium, koki, orai dan marijuana. Tehibri ini di-drop di dalam untuk ini berkembang sebab. Bat itu di Rio Hespa. Dia dalam tahapan yang sedang itu di Rio badan Papua modern Myanmar bila bersama development dawai drugs uban penyanyi yang kena sebut di bawah dari kapal senam kapal senam but utang drug kita penting amfetamin dan medium vitamin bentuk sebentar ini bagi kinai. Uni drugs one lembah Myanmar sesirca dan sesirca oleh kita jenis pok kejelang ini. Bahkan mereka di posok Shillong, but kayu apa ini dinombi Tuhan berlalu yang kita sudah.
bat untan masyam nyanyo bat pagiging ni unong pabur lagi kena sur omni tak kena sama kena sur padang red apdeng kata salsnan lah sedang bahkan kini ga tinggi ga new drugs tidak ada bani semua kiamat mungkin umat belum bah lada kena sur tinggal how new drugs kan ia ini ban laipat nakani nauni tinggi bakun kerni bahari yang kecil suha bersyukur bahkan mendapat dapat satu tiang dan bah pandiong dia yang suha ilham di yang ini bah hadir kena tiang dan yang bah tunta ter aduh mencapai kekuatan nak syukur lagi drugs